LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسب جلبة الدبة باوي يتد الله جوما تبارك وتعالى جولا إن لا دمكم محمد صلى الله عليه وسلم haray komi andintinta ɗo ko toɓɓere raɓɓe dunde ɗulle ko alhaali ko fewndinɗen ko woni arde ɗo koɗo meɗen tedduɗo hittuɗo ɗulle ko suumayee. eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnu en suumayee e jam moƴƴere, o jaɓana en ndewe ko feƴƴi kon, o yafano en dunubaji men ɗin, o yurme en o jaɓanoya en kadi dewe aroje ɗen. haray komi faala andintinde ko teddugol nduɗo sabbordu suumayee nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatino heɓe hoorayno nduɗo wano nene Aisha radiyallahu ta'ala anha ɓe makiri noon ɓe inni min yi'i nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no hoora ha min sikka ɓe taƴata, ɓe ñaama kadi ha min sikka ɓe hoorata. min yaali noon lewru ndu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗuɗɗini horugol e muɗum ha hewti sabbordu suumayee. ɓe yilti ɓe inni kamɓe nene Aisha radiallahu anha e hadith goo ɓe inni nelaɗo no horayno sabbordu suumayee ndu fop hiɓe horayno e mayru ko ɓuri e ɗuɗude. karamakoɓe fillotoɓe hadith ɓen ɓe maaki ko nene Aisha faandi ɗon ndu fop kon wo ɗum ɗon ko misal ngal ɗengal arabu jogii. ɓe wiyay ɗo joni jama on foppo arno, tawa ko ɓe faandi ko jama ɓurɗo ɗuɗude on arno. idan no e hadis ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama filla wondema ɓe hoorayno sabbordu suumayee ndu fof kono ko faanda kon e muɗum koko ɓuri ɗuɗude kon. hollaali wondema nelaɗo hoorayno sabbordu suumayee ndu fof, sabu hino tabiti e hadiseje goo ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe haɗi ɓe maaki kala laatiɗo hino gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala e ñalande sakkitinde wota o adoro suumayee balɗe ɗiɗi. mana wota o adoro suumayee balɗe ɗiɗi horugol, na yo horu balɗe ɗiɗi adi suumayee. karamokoɓe islam ɓen ɓe ɓangini fiyake horugol sabbordu suumayee e korkaji heddiɗi ɗin ɓe hiɓɓidiri ɗum ɗon. ɓe waɗi alhamisa e tenen horugol, ɓe waɗi jeenayi arafa, ɓe waɗi 13, 14, 15 lewru be, ɓe waɗi 6 juldandu, ɓe waɗi 15 arane ɗen ka sabbordu suumayee. ɗeɗo e goɗɗe go'o ko korkaji marɗi nafoore ni buy, marɗi baraji buy. haray noon ka sabbordu suumayee ɗo hino sella ka neɗɗo mo tawata no faala horugol sunna nde o hoorata ila goo ha 15. kono sellantamo ka o hoora gilandema 15 naɓi ka lewru ndum mayata ɗon hara wona alhamisa e juma tun. o suɓo gila 15 naɓi yeeso o hoora ɗum ɗon korka sunna, ɗum ɗon sellata. kono noon simo wowno horude honno alhamisa e tenen ma ɗum tenen e alhamisa, himo wawi horude tenen e alhamisa yontere aranere nde wo, yontere ɗimmere nde wo, yontere tammere nde wo,
yontere nayaɓere nden wo ka sabbordu suumaye ella ala e muɗum. haray kadi toɓɓere ɗimmere nde mi faala wadde tambihe mum nden ko rentingol sonnaɓe ɓe yoɓe ɓurtu wattande yila e ñamande ko ɓe woni e ñawlade kon immorde e suumaye. no woodi sonnaɓe goo heɓe jogii ko wiyete tahawun wersindare ma gafla, heɓe wersindonto suumaye on mo ɓe ñawliro wani. hiɗen andi yimɓe no ñawlo none man e ñamandeji ka suumaye. ñawlorɗo fi voyage ugol, ma ñawlorɗo fi hino nawni, ma ɗum ñawlorɗo fi himo ɓesi jibinɗo mo laaɓali, ma ɗum ñawlorɗo fi o yii o wuppi e nder suumaye. ɓeɗo fuu no ñawli. sonnajo on noon si tawi woni suumaye on juulama no hani no labaka o yoɓa suumaye makko on balhino waɗɗi nde o yoɓata ɗum ɗon, sabu ko farilla e dow makko. amma waɗugol mubadarangol yaccagol yoɓangol wona farilla, sabu ino tabiti hadith ka nene Aisha radiyallahu ta'ala anha yoɓayno korka maɓɓe ka sabbordu suumaye arayndu e zamanu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe haɗali ɓe. kono ɗum ɗon ko neɗɗo wonande jogiiɗo pellital e hoolare wondema o yoɓoyay si o jooɗo haa ton hara o yoɓaali. sina ɗum si ko neɗɗo jogiiɗo ko wiyete wersindare ma ngaamelo, ko ɓuri moƴƴude ko yo yacco o yoɓa ka lawɗi. haray joni noon si tawi woni neɗɗo no ñawlino suumaye feƴƴuɗo o yoɓaali, ko honɗum haɗi o yoɓa? no waawi wonde haray mo selli ken hay hunde waɗamo, kono faala habbade ha tan on juuta si o yoɓa. sabbordu suumaye noon ari haray ko yo yoɓ. jon noon ɓaawiyama nayo hoore gilandema 15 naɓi yeeso, haray ko honno oɗo gerrata? oɗo na kanko yewtande yewtere, ko yewtande yewtere ko faalaɗo horude korka sunna, na yo horu ila 15 naɓi ka lewru suumaye sabbordu suumaye ndum mayata ɗon. amma horowo farilla oɗo yoɓay woni, o horowo farilla mo tata ko ñawliɗo suumaye oɗo yoɓay woni, oɗo ko farilla woni horde, oɗo no sellanamo ka o yoɓa e nder hay e 15 ɗe wona ella. kono ko ɓurno hanude kon ko haraw joɗaki ha ɗum ɗon ɓittiri mo wano noon, tawa o naati ka wagutu loro, tawa ko ma o yoɓayaka 15 sakkitore ka sabbordu suumaye. ko ɗum ɓurno hanude ko yo waɗu nun ganin ɗum. kono si ari a tawi ma ɗum ɗo waɗe, haray kanko no sellanamo ka o hoora ka 15 sakkitore ka sabbordu suumaye. haray noon yo on tigi yacco, o tinno, o hittina, o wakkilo, o yoɓa ɗe ñalaɗe makko ɗe o ñawli ɗo. ko waɗi o anda hakkunde ɗo e suumaye darade si tawi suumaye tawa e mo. no gasa hay ñande ka lewru ndu yiya ɗon wiya janngo ko goo woɓɓe ko hakkunde ɗon mayata, woɓɓe kaka ɓe immi ɓe naafi ɗon ko ɗon ɓe woni mayde, woɓɓe maɓɓe kaka immani ɗon fi sullagol ɓe wawoyta sullade ko ɗon ɓe mayata. joni noon ɓa a anda alhaali ma on ko honto wattinirta yacco yoɓa ñamande allahu subhanahu wa taala. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki yoɓite allah kanko ɓuri handude e yoɓede. haray sonnaɓe yo yacco yoɓa koɓe ñawli kon. joni noon si hawri noon on tigi yoɓali,
ko ñawli kon ha sabbordu suumaye nun kadi lanni suumaye ari kon ɗum woni ñawore nden ɗo hino heddi e alhaali ko woni sabu kon o yoɓali ha ɗum no wawi wonde gilande makka suumayeru ndu ya feƴƴunoro wani ha ɗo o himo nawni nawnare tiiɗunde jokkunde mo duumi e makko wonde sabu no haɗimo horugol o wawali yoɓude ñamande makko nden wona wersindare ko sabu tawde o sella fewu ɗum ɗon no sakkimo e yoɓugol suuma e makko himo marno intention mo marno anniye yoɓugol kono sabu tawde nawnare nden duumike e makko e nder hitande nden ɗum fuu o wawali yoɓude ha o suumaye ɗo hewti kono ka o suumaye ɗo hewta ɗon o ndikki o wawi horude o suumaye ɗo si on ɗon suumaye gasi ko yo yoɓitu nde ñamande makko feƴƴunonde hay hunde fawake mo bakatu hay hunde jokkamo sabu tawde o wawali ko angal cellal haɗi mo yoɓude wona anniye joɗagol tun wersindo ronka yoɓude ñamale ɗen kono noon si tawi hawri sonnajo on wersindike o ronki yoɓude suuma e makko na nawnare na hay hunde waɗimo o joɗike ha sabaru suuma e nduɗo kadi lanni o yoɓali ñamande ko jogino rowani haray ɗo o hoora e ndu suumayeru fewndindu ɗo si nduɗo feƴƴi e jam mana ndu suumayeru wonde fewnditade ɗo o hoora e nduɗo ha ndu lanna si nduɗo feƴƴi e jam ɗe ñalaɗe ɗe o ñawlino ko feƴƴi o fuɗɗode noon yoɓugol nde himo yoɓa ɗen ɗon o ñamminora e ñalande be nde o hoori o ñamminayi fii ɗum ɗon yokke ko o wersindi kon o ronki yoɓude suuma e makko on ha o sa'i ɗo hewti ko kafara o waɗata ɗon o ñammina jon noon ko jelo ñamminta o ñamminay mudore tew fi hoore wotere mana par jour mo hoori be o ñamminay embere mudore tew sorry ko wiyete kon sa'ure no famiron joni sa'ure ko ndu yappotiru janɗu ndu kundu kun dow no fanɗi leyga no yaaji ko ɗum wiyete sa'ure kono ɓay enen ko mudore wowɗen noddugol ko ɗum waɗi noddiri noon fi yo faamo sina ɗum mudore nden e sa'ure nden no serti mudore koko juuɗe ɗiɗi hawtiti nokki nde wotere ko ɗum ɗo wiyete muddu jon noon koko juuɗe ɗen hawtiti nokki laabi nayi woni ko hebbinta ndum potiru ɗon ndum potiru ɗon wiyete sa'ure ndum potiru wiyetendu sa'ure ɗon ko muddoje nayi hebbinta ndun ɗon jon noon ko honɗum wiyete muddo koko juuɗe ɗiɗi hawtiti nokki hara ko juuɗe timmuɗe juuɗe ɗiɗi hawtiti nokki laabi nayi ko ɗum ɗon hebbinta nden ɗon sa'ure ko embere nden sa'ure ɗon o ñamminta aaden gooto jon noon wi'en o faamali ɗum ɗon wi'en joni awa yo eto pooti jeenayi sika ka meɗen pooti jeenayi wi'en noon joni awa wona ka meɗen o woni ko wano leyɗe porto woni o wawata wadde mudoje ɗen nayi o wawata wadde sa'ure nden sa'ure ala ton o wata etirde poti kon ɗa poti jeenayi joni kamɓe ko kilo ɓe etirta haray ko kilo jelu haray ko kilo ɗiɗi e feccere kilo ɗiɗi e feccere o waɗanta ñalande be ñalande nde o yoɓi ko ñamuno ko rowani
ko o horali o wersindi ha o suumaye ɗo naati o hori o suumaye ɗo o gayni o fuɗɗi yoɓude kon haray ko penalty makko on non joni noon haray neɗɗo on no hani wattande la fota hara o fijirali sifa ɗin ɗon piiji ko waɗi ko haqqe Allah tabaraka wa ta'ala e dow on tigi noon ko yo o tinno o hunna ɗum ɗon hara o waɗali sama kala e muɗum toɓɓere goo no ara ton sonnaɓe no heewi landagol nden toɓɓere ma ɓe waɗa nden hunde si suumaye on hewti ko honno woni ɗum tawde ɓe faalaka ñawlade fes sakko ɓe yoɓoya ɓe yaha noon kalabtane ɓe wiya docteur yo jonnuɓe lekki ko ɓe ƴetta wiyete planification ma ɗum plan familial ɓe ƴetta ɗum ɗon fii wota ɓe yi'u règle ji maɓɓe ɗin mana fiita ɓe wuppu e suumaye on ha suumaye on maya ɓe hoorira wana worɓe ɓe woni e hoorirde noon hara ɓe ñawlotako hay fuy karamakoɓe ɓen wi ko ɓuri moƴƴude kon ko hara a waɗali ɗum ɓe wi sabu yiwgol on tigi ɗan ɗon ƴiƴan hollali ko e jasere makko mako e lo'ere makko mako e angal timmugol makko ko woni e yi'irde ɗum ɗon ko jibilla ko Allah subhanahu wa ta'ala ko non tagiri mo waɗanimo ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala tagimo waɗanimo ɗum ɗon joni noon ɗum ɗon kadi ko ñaw woni yaltude makko wano Allah subhanahu wa ta'ala wiri noon yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid Allah wi worɓe ɓen woɗɗito sonna ɓen kaɓe yi'i kaɓe woni e wuppude ɗon sabu ɗan ɗon ƴiƴan noon nde lorra joni noon Cheikhul Uthaymin rahimahullahu ta'ala ɓe maki ko ɓuri hawrude kon e ko ɓuri moƴƴude kon ko yonti accituɗan ɗan ara e sa'i kaɗan duwa arde ɗon fii yo o hetto hara ɗum ɗon wonta no yaali mo ñawngu no sonjoyamo nden o waɗi noon jarribama e sonnaɓe tawata woɓɓe maɓɓe si ƴettikin lekki ƴiƴan ɗan kontinay argol ara mana nde ɓe accitoye lekki ki wo ƴiƴan ɗan kontinay argol hande kadi hay ñalaɗe maɓɓe ɗe ɓe andunoɗen ko ɓe wowno yiide ɗon wuppugol maɓɓe ngol bontanay ɓe few sabu hande kadi ƴiƴan ɗan dumoto e maɓɓe aroya ɗum wontoya ko wiyete kon istihava ƴiƴan jarga on tina yo waɗu ɗum ɗon no wodi kadi jarribama tawde hara woɓɓe maɓɓe si ɓe waɗi ɗum ɗon ƴiƴan ɗan kupay woni fes hande kadi wona lewru lebbi ɗiɗi tati hara ɓe yaali ƴiƴan few tawale wona reeduɓe wondi hay few ɓe yaha kalabtani ɓe yaynaɓe modi menen min yaali reeduga no laaɓi poy kono le hara woni lebbi ɗiɗi tati o yiyaali wuppande makko nden ko on ɗum woni sabu muɗum ko tawde o ƴettino ki lekkiɗa o dérange alhaali makko on aada makko shahri mo wowi yiide on ko ɓuri moƴƴude kon koyo on tigi accitu no Allah subhanahu wa ta'ala tagiri mo nun o yira non ko woni ñawlade ɗon kon ɗum na ko waɗɗimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi'i ɗum ɗon hino newinanimo e muɗum mana nayi ɗum ɗon regardu mo nayi ɗum ɗon concerne mo ko woni ñawlade ɗum ɗon kon Allah no andi o ñawloto ɗum ɗon Allah hino andi kañum farli e makko suuma e yilti kadi waɗanimo ɗum ɗo ko wonata ko sakkotomo e timmingol korka makko on fewno en alhaali ɗon ko ɗum waɗi nelaɗo sallama ɓangini ɗum ɗon wondema ɗon on sonnaɓen no ɗuytori ɗon sabu tawde worɓe ɓen kamɓe ɓe hooray suuma en du capantati noon du fof ɓeeɗa noon hooro yawano nogay nayyi nogay joyi nogay jeego ala hasab alhaali on tigi on haray ɗum ɗon kadi yo sonnaɓe ɓe watta yila e muɗum moƴƴa ƴettugol lekkele ko kalata wuppugol maɓɓe ngol ha ɗum ɗon tampinoyaɓe ko aroyta
immorde imma e nawnare ko aroyta ɓawtu muɗum sabu ɗen lekkele ɗum e ko jokki ɗum. ɓay hiɗon andi planification on hino arda e noneji buyi. no woodi woɓɓe kaka jungo ɓe waɗanta ɓe, no woodi woɓɓe ko pikirji ɗin ƴettata, no woodi woɓɓe ko comprimé ƴettata, no woodi woɓɓe ko goɗɗum naadete ka jungo fiyata ɓe heɓu fewde on sayi ɗon. embere ko ɓe waɗi ɓe haaldi kon fi muɗum, siko lebbi 6, siko hitande, siko duuɓi 3, siko duuɓi 5, goɗɗum no waɗe wano embere duuɓi 5. ɗum ɗo fuu e goɗɗum ngo kañ ton komi wawata wolde, ɗum ɗon on famanay hoore mon onon sonnaɓe ɓen. kono noon ɗum ɗo fuu nayo on tigi waɗu, on tigi yo rento e muɗum. waɗi noon si a waɗi ko heewi kon after effect no woode mum, mana batte artoyay e muɗum lorroyowo. joni noon fi ya rento e ɗum ɗon ko ya ƴettu laawol ɓurayngol ma hisinde ngol dande probléme. haray ɗum ɗon ko ɓaawo mi yewti fi affaire yoɓugol ngol suumaye on waɗi mi naadori ɗum ɗon ɗon. haray neɗɗanke on no hani wattande yila o aynita fota. haray kadi komi wattata ɗon e mawɓe ɓen nene e baaba, haray yoɓe watta yila e jiwɓe maɓɓe ɓen. no heewi ka jiwɓe ɓen kadi ñawloto suumaye hara ɓe wondi ɗon e yumma maɓɓe e ben maɓɓe tawa ɓe wattanali yila. jiwɓe maɓɓe ɓe yaha ɓe hellife ɗon ɓe ñaama ɗon suumaye tawa ɓe ala e wattande yila e ɗum. aroya ɗon kadi suumaye on feƴƴa hara hiɓe andi ɓeeɗo ñaami ɓe ronka ɓe yewtude yoɓe yoɓu suumaye maɓɓe on ha tan on ɓittira ɓe ha tan on hewta ha feƴƴa hara ɓe yoɓali suumaye on. ɗum no wona sabu jiwɓe ɓen ɓe ronka considirde yoɓugol suumaye ngol ɗum ko hunde waɗɗinde, sabu tawde ɓe wuriduno e mawɓe maɓɓe ɓen, kono mawɓe maɓɓe ɓen oblige tano ɓe yoɓe yoɓu ñamande maɓɓe nden immorde ka suumaye. donc ɓe ƴettatano ɗum to consideration, ɓe ƴettata ɗum ko goɗɗum. si ɓe yahoyi ha ɓe wondoyi e modi maɓɓe haray ko noon ɓe wertidorta ɓe ñawloy to suumaye e muɗum tawa ɓe wattanta ila yoɓugol. haray ɗum ɗon kadi neɗɗon no hani wattande ila mum o aynita ɓiɓɓe makko ɓen fota, o wattana ila e maɓɓe fota. si jiwɓe ɓen hewti e niveau ji goo hino ton haray ko ya ɓurtu wattande ila e maɓɓe fi wota ɓe perdu dina maɓɓe kan hara hiɗo wondi ɗon. haray ɗum ko hana ɗum wattanede ila e mum moƴƴa. no woodi jiwɓe heewɓe hande hellifeteɓe tawete ɓe yoɓata suumaye maɓɓe harale ɓe ñawli, ko waɗi noon ɓe wuppay ɓe ñawlo ɗon maɓɓe ronka ɓe jokkude e muɗum yoɓe yoɓu ɓe wonda e mum ɗon. ɓe aroya kadi ha ɓe jombe ɓe yaha ka dewgal maɓɓe hara ɗe ñamale ɗo hiɓe jogui ɗum dongal e wakkande tawa mawɓe maɓɓe ɓe wowlali fi muɗum. waɗi ɗum no hana wattanede lay mum moƴƴa noon tentini wonirɓe leyɗe porto ɓen. no jeeya e mum kadi ko hana wattanede lay mum jiwoy goo no woodi wano leyɗe porto ɓe helli fete ta duuɓi ɗin to waali moƴƴa, ta on ti no pelɗani horugol himo lo'ani horugol ta mo fanɗi, kono le haraw helli fama. enen wiyay joni suumaye waɗɗakimo, aljawabu la. suumaye no waɗɗimo no waɗɗorimo wano waɗɗori yumma makko noon e baba en makko, ɓatun o helli fama suumaye waɗɗikemo. joni noon ko honno o ɗo horirta ko yo horu no heddiɓe woni horirde no. so tawi noon woni kanko wawata horugol, ta so hoori o lo'ay gasa o yana no gasa, yani o wata wadde hay hunde, hay juulugol no gasa o wata julde. hakken ko tawi himo fanɗi o wawata tenude horugol ngol, kono le o helli fama. honno gerata ko yo hooru ñallal balɗe 2 3 o hoora ha ka o ronki o fowto ñama wano ñallal balɗe 2
o kontina kadi horgol ha ka watatende ɗon o fowto ya kadi o kontina kadi horgol ha ka watatende ɗon o fowto si suumaye on maayi o yoɓa ɗen ñalaɗe ɗe o ñaami e muɗum yoɓira ɗe ñallal ha ñande o gayni wo e nder hitande nden kono wiyetake taw horu o wiyetake kadi yo ñaamu o yara tun o wiyetake ɗum kadi sabu honɗum tawde o helli fama si o helli fama no harmani goɗɗo ka o fiɓa ka ɓernde makko wondema hino dagani oɗo ka o ñaama o yara himo helli fa wona sariya islam inni mo yo ñaama o yara no harmi ka on tigi wowla ɗum ɗon ko waɗi noon no waɗɗi joni noon si Allah wi ɗum ɗo no waɗɗi e dow oɗo an a yeehi a wi ɗum waɗɗake e makko haray a fenni ko allahu subhanahu wa taala jippini kon ka qur'ana wa hadha kabiratum min alkabair yani mithle hadha alqawl sifa ngol konngol ɗon ko bakkatu jeyaɗo e bakkatuji jani bal ko jeya ɗum e yaltinayi ɗi kal islam si goɗɗo yeddi almalumu min addini bidarura a yeddi ɗum ɗon hunde ko tata ɗo goɗɗo wawata wurude ka nder dina si wona o anda nden hunde ɗon wano waɗɗagol konngol la ilaha illallahu muhammadun rasulullah wano waɗɗagol julde wano waɗɗagol zakka wano waɗɗagol hajju wano waɗɗagol suumaye wano sifa ɗi piiji si a wi waɗɗaki a yaltiray islam sabu ɗum ko ya innu no waɗɗi e makko ɓaawo sartiji ko waɗɗintamo ɗum ɗo kon timmi e makko jon noon heddo noon hande kadi ko honno o wawata gollirde ɗum ɗo hawrodira e alhaali mo fewndi on fewndo ɗon e waɗɗagol makko nde hunde ɗo ko na yawi waɗɗakimo ɓatun o helli fama hay fi komo duuɓi 9 ma o helli fama kono komo duuɓi 11 ma o helli fama ma kono komo duuɓi 13 kono e hoore ɗum ɓalum kunno fanɗi himo ɗewli ko bobo hum kono le o helli fama ko ya wiwno waɗɗimo kono noon yo o waɗirni o waɗirani fi yo hawrodir e alhaali mo fewndi on kañumma e tottugol haqqe allahu tabaraka wa taala o e mahagol e aya qur'ana mo allahu subhanahu wa taala inni fattaqullaha mastata'tum hule allah embere no wawirɗon noon imamu dhahabi rahimahullah ɓe maaki ngal ayawal ngal allah wi fattaqullaha haqqa tuqatihi ngal montaka ko fattaqullaha haqqa tuqatihi mastata'tum ko hule allah embere no hana hulirede noon yeru noon ko wawɗon kon o inni o par ce que naskhu on montugol ngol wawata tabitude sina tumanti tawi hiɓɓidirgol e ɗiɗi noon wiyangal yo montugal e montetengal ngal taɗe wawata hiɓɓodirde si ɗe wawi hiɓɓodirde haray montata o inni noon kanko ko daari kon taw ɗeɗo ɗiɗi no wawi hiɓɓodirde ko fattaqullaha haqqa tuqatihi mastata'tum hule allah embere no wawi embere no hana hulirede noon yeru noon no wawirɗon noon joni noon kunɗon jiwum haray o huli allah no o duwa hulirede noon e tagol ngol hoora embere no o wawiri noon ko tawde ko yo yaw ha ka tawi ɗo on o lo'ay ɗon o accita ɗon o ñama ono ñallal balɗe ɗiɗi o hooroya kadi o yaha ha ka o loyi wo o ñama kadi ñallal balɗe ɗiɗi si wonoyi suumaye o maayi ko ñami kon e muɗum o yoɓa ɗum ɗum fuu ha hewtoya noon ka tata ɗon o waway tenude furay o contindina noon hande kadi o hoora kono wiyetake yo ñamu tun o yara o wiyetake noon kay yo continue tun o hoorata tan o gasa ɗum noddoya e wonki makko kin ko yo yaare ɗi ɗiɗi noon kilal jani bayni bangeji ɗin ɗiɗi noon yaare doydoy ha o wawa timminde kun kala e muɗum no wawiri noon haray musidɓe julɓe tedduɓe si yewtere nden juutimɗo yaafini haray ko ɗum ɗo mi falano wadde tambihe e muɗum fi artirgol fondoji jama laandi haray jama o yejjita kono e ko wiyete kon en anditidira tu wondeji hada wallahu taala ala wa alam nene goto mo on Issa Sall depuis Arabie Saoudite Madinatul Munawwara assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal